Hi ti-second leti titsongo ni la ku hundzisa makhongelele na ku hundzisa message lowuwani hi xihatla ngopfu lexikulukumba. I mani a nga yaka nyimpini a nga swi tivi swa ku a nga rhangi a endla research leswaku vanhu lava a yaka lwa na vona va khome matlhari ya njhani? A hi vutlhari ku ya enyimpini u nga swi tivi leswaku u ya langutana na vanhu va njhani, ene matlhari lava ma tirhisaka ma na matimba ku fikela kwini. Loko u swi tiva leswaku u ya lwa na vanhu va ntlhanu, u boheka ku tiva maqulo lawa u faneleke u ma rhwala loko ya nyimpini. Ni la ku vula yini na? Ni la ku vula ku loko hi ri karhi hi khongela a hi ti dyondziseni ku hambanisa makhongelelo. Ku na ku khongela leswaku hi tin'enga hi titsongahata mahlweni ka Xikwembu, hi n'enga Xikwembu hi kombela grace, hi kombela ku hlayisiwa. Ku na swikhongelo swa ku loko se hi khongela manjheni se hi huma hi ya manjhe hi ri matlhari hi woxe. Loko ni ku teka matlhari u nge yi u ya nyimpini u nga swi tivi swa ku ya lwa yini. Eku khongeleni ku na nkarhi wa ku Sathana a nga ha ncengiwi. Ku na nkarhi wa ku loko se u ri karhi u khongela manjhe u nghena eka nyimpi, hikuva ku na swikhongelo swin'wana swi lavaka nyimpi, swi vonaka swa ku leyi i nyimpi ku hlaseriwa ndyangu wa mina, vana va mina va vabya, a ri heli vhiki va nga vabyanga, a ri heli vhiki ni nga twanga swa ku biha la kaya, a ri heli vhiki swilo swa ku a swi fambi nyana kahle, loko khoma leswi ku onhaka leswi ku laveka na wena se u swi twisisa swa ku leyi i nyimpi. Ematshan'wini ya ku ya mahlweni ka Xikwembu, ku Xikwembu ni twele vusiwana, i swikhongelo sweswoleswo Xikwembu wa swi tiva swa ku va wa ha hanya xa ha ku nyike favor. Na vona va vabyaka ku va ni va ha ri koho va ha hanya i favor. Mhakankulu hileswaku loko va ri karhi va hlaseriwa hi mavabyi ku na nyimpi leyi nga le ku lweni, ntsena swa ku nyika sayini ya ku komba ku se ku laveka u lwa. I nge sani ku byela, dyondza ku teka ti-weapon leti u yaka na tona enyimpini. Loko Sathana a sungula ku hlasela, dyondza ku vula straight ku Sathani sweswi ni ta eka wena ni rhwale matlhari lama pfurhaka ndzilo, ni khome mabanga lama pfurhaka ndzilo, mahlanguti hinkwawo ma tsema. Loko u ri ku lava ku invite ndzilo ku ni ta hi ndzilo lowu taka hi le kaya etilweni, lowu fambaka na tintsumi ta nyimpi va Mikhayele, ni tsemelela madimoni hinkwawo vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Ni nghena tindhawu hinkwato la ku nga ngheniweki, ni nghena eka camp ya Sathana na exploda. Ni huma ni huma hi ka million ni khome tintsumi leti lwaka, tintsumi ta tilo. Sathani u le nkingheni sweswi. Loko se ni ku fika u nghena u gwazetela madimoni kusukela eka ti-5 eka ti-10 eka ti-hundreds eka ti-millions eka ti-billions. U nghena tindhawu hinkwato kusukela eka timheho ta mune ta misava, kusukela n'walungwini ku ya dzongeni, kusukela evuxeni ku ya evupeladyambu. Wa dominate na tintsumi ta Xikwembu. Kwalani se u sungula ku explora, u vula hi nomu wa wena leswi lavaka swi endleka, because vanhu va ku tala loko hi ri karhi hi khongela a identify leswaku hi lava ku endleka yini exikhongelweni xa hina. Vamakwerhu, munhu loyi a kholwaka i fanele a dyondza ku tirhisa ririmi ra yena, a dyondza ku tirhisa rito. Hikuva loko Bibele yi karhi hi dyondzisa yi ri rito ra hina, eku sunguleni Xikwembu a ri rito leri nga hundzuka nyama loko hi hlaya buku ya Yohana. Now the very same word rito leri hi nga na rona hina i rito leri fanelaka ri commanda. Leswi u swi vulaka hi leswi tintsumi loko ti endla swona. Wena you are the commander, you are the chief in command. Leswi u swi vulaka hi leswi u lavaka tintsumi ta Xikwembu ti endla swona. So loko u ku ni invite ndzilo, ni rhamba ndzilo lowu yaka u ya hlasela, hi leswi nga ta famba swa endleka eka camp ya madimoni, hi leswi nga ta famba swa endleka eka camp ya Sathana, hi leswi nga ta famba ku ya gwaziwa madimoni hi ku hambanahambana ka wona. Masukela ndyangu wa wena loko ku ri ka ku ri na lava va vabya, u ku heta ku khongela va va se va hanyile, because u ya hi ku kholwa u rhuma tintsumi yi command. U tlhela u tiva ku identify ti-weapon leti u lavaka ku ti tirhisa. From the roots of the devil u fanele u vulavula rito, u simula hinkwaswo leswi nga swi laveki endyangwini wa wena hi ku vula rito. So this is how we need to learn how to pray. Hi fanele hi dyondza makhongelelo. Ku na makhongelelo ya ku Xikwembu na khensa, ni hlayisele ndyangu, ni nga ku dzunisa ha yini. Glory be to Jesus. Hosi ya mina a ni tivi ku ni nga ku khensa njhani, wa tshembeka, wa faneriwa, u n'wi nyika ku dzuneka ka yena, u le ku n'wi khenseni, u le ku vuleni ka midzuno hinkwayo. Praise be to the Lord. U le ku n'wi dzuniseni. Se ku na nkarhi wa ku swi vona swa ku Sathana se wo delela, u rhwala matlhari, rhumela rito, nghena eka camp ya yena, khome mabanga, u khome ndzilo hi ku hambanahambana ka wona, sungula ku hlasela. Hi leswi faneleka hi swi tiva tanihi makholwa. That is why hi twa nga ku vafundhisi hi vona va nga na matimba. A vo va na matimba, va fanele va hi dyondzisa leswaku ku na nkarhi laha mfundhisi u kuma ku a nga kona kusuhani,
mfundhisi u fanele ku dyondzisa swa ku n'wananga loko se nyimpi yi pfuka navusiku languta matlhelo hinkwawo swi vona ku mfundhisi le kule pfuka mbala khisa mahansi hi matsolo a ku dyondzisa ku u hoxa njhani matlharhi u khomanda njhani madimoni u ma khomanda ma famba ma baleka u ma hisa njhani. This is the things that we need to know. Se swo endla nga ku matimba mana vafundhisi swi endla nga ku xikwembu xi tshame ndzeni ka tikereke kun'wana na kun'wana laha u nga kona you are entitled ku hoxa matlharhi sathana a hangalaka because you have the word rito leri humaka enon'wini wa wena command i rito leri la ku ri hundzisa njhe tsundzukani command. You are the chief in command. When you utter the word, you are sending the angels of God to deal with the situations. When as you are kneeling down, you are multiplying. U rhumela tintsumi eka ti-direction hinkwato laha u ti rhumaka kona tiya tlhava hi laha u vulaka ha kona loko ri ku lava tiya ti haxa ndzilo madimoni ma hangalaka swi ta va hi mukhuva wolowo. Kasi xikhongelo xa hosi loko xi ku a ku endleke ku rhandza ka wena thy will be done on earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Hileswaku leswi hi swi vulaka emisaveni swi fanele swi endleka na le tilweni. Hosi Yesu swi vulile loko a byela Petro ku Petro ni ku nyika khiya wena ku pfula tilo u ri misaveni u tlhela u ri pfala tilo u ri misaveni. Loko Bibele ku hina hi fanele hi controla swikokovi hinkwaswo na swinyenyana leswi hahaka na tihlampfi ta le malwandle kasi Xikwembu xi vula yini na hina loko u nghena lwandle phela u nghena ndzeni ka mati for 5 minutes hambi hi ku fa u nga fi mara Xikwembu xi ri control leswi nga le ndzeni ka mati a xi vula yini. Use your tongue by faith. You are God. Ni endla munhu hi mfanekiso wa mina. You are God. Learn to use the word. Command swilo swi endleka. May the Almighty God bless you. Sungula ku cinca swiyimo endyangwini wa wena. Loko vona nga ku swilo a swi nga fambi sungula ku manje u tshunxa tialitari leti nga vulavuriwa ha tona endyangwini wa wena. Ku na vanhu lava nga vulavula rito ri hlangana na ngati ya huku kumbe ya homu kumbe ya yini. Laka halaka ka ngati ku na altari n'wana le kaya ku laveka u tshunxa hi rito na ku kholwa. Tshunxa. You have got the word. You are the chief in command. Send the angels of God to do whatsoever that you want done in the name of Jesus. God bless you.